Reverend. Oriwe sanga rehano nenda baloli ba Western Nyota TV. Nyasano mlamera kanyero mkambi Hamati Steven. Karibuni sana. Ya hwari ya yalama huwaka indagano estabos ya Matthew chapter Matthew chapter here samberi humanyisi huba balori arbu chapter 1 jake hure mpaka Yesu yebulua chakira bwenao verse 17 so all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until the carrying away into Babylon. Where buringa recho and then Joseph Yaria Para and behold 23 a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph being raised did as the angel of the Lord akwari kulobalo berimo wakama kubantu bepanganga ohuhola bintu musimikimiki ama mukwekisa mbese bila reference no compare stabos ya Matthew chapter 1 generally from verse 125 ndobula mubwa umumenyi buri haburi enjakene ndahu okwitusiyaho omundu wa Nyasaye akahwali khuchakirehu khwali khuborere mbu Yesu mushitabu sha Mathayo alangwa omwana wa Daudi khandi alangwa omwana wa Abrahamu. Ishina shenene lihuwa mbu lihuwa lya Nyasaye nomba abayahudi khulwa bali abalobole ba Nyasaye bali bamanya mbu omundu Yesu uli rumwa kama mununuli wabwe, bali bamanya syakali karumbulo khulula khale mbu alibo mwana wa Daudi mwehuwa mbu Daudi bali bakasya indakanonde Nyasaye nabora Daudi mbu muluya lulwo obwami dala kwesi ekifumbi ky'obwami ekyenziayo mbu omwami shali umahwo muluya lulwo tawe. Nehandi yalangwa mbu omwana wa Abrahamu kikira khandi Nyasaye yali abola nda Abrahamu ololanga mbu Abaisraeli bakulanga foundations tyabwe nomba oburulanda bwabwe okhurula khu Ibrahimu, ne Nyasaye yali abora Ibrahimu khandi mbu mumbegu iyo okhubirira khumbegu iyo ndala lamire eshalo tsikhabi anomba okhubirira mumbegu iyo abandu beshalo shosi balanyola tsikhabi. Nekira khulolanga mbu kala kirisya mbu Yesu yebulwe muluya lwa Daudi olule lwa Yuda khulwa mbu Nyasaye asubisya obwami muluya lwa Daudi khandi mbu mwana wa Ibrahimu kira imbegu ya Ibrahimu Nyasaye yali apora Ibrahimu khupirira mumbegu iye alikasya eshalo shosi. Khandi mukhulanga mutsimbia tsenecho khwali khulutsi mbu mutsimbia tsenecho topabolanga fulani akhola shindu fulani yebula fulani khwamala khulula khandi bamama batya bataru Rahab, Ruth nende Bethsheba nende Tamar bosi barulira muluya lweneno khokhulanga mbu abandu abacheni betsa muluya betsa muluya lwabana ba Israeli. Rahab yali omutamba wa Jericho, Ruth yali omucheni khurula Moab, Bethsheba yali omukhaya wa Uria omuhiti, ne Tamar khandi yali unadulterous, yali mama wakhola amakhuwa keshifabu, lakini khulanga bosi betsa baruliranga muluya lwa Yesu yebulwamu okhumanya mbu eyo nasi omundu Yesu yatema okhumanya mbu yene omwami anomba nomununuli w'abandu bosi yetsera bosi. Nekira Yohana 16 ibolanga mbu yahera muneshalo khulwokhwana omwana w'omuterwa mbu yahera abandu bosi khulanga kata abandu bamahanga betsa ni baba bomwihanga lya Nyasaye khulwe lihuwa mbu muluya lwa Yesu Kristo. Kho Yesu yebulwa
na aba mununuli wa buli shamundu ne hulla hani hulla wa Abraham hulla Daudi tali timbia 14 number generation or tindibulo 14 hando hulla Daudi hulla captivity handi tali timbia 14 ne handi baadaye hulla captivity hullanga handi abantu balo abasikala nyasaye buli losi abetsanga nende ishasika sinja aremna abantu basikalanga hulwa licho langa abantu bano batyale bali kata mumbo bali lafu jenwe shalo shabu lakini still nyasaye abarera nokumala kwe kaumbu nyasaye alindanga oluya lwa nyasaye nomba imbegu ya nyasaye shinya lo sikatawe imbegu ya nyasaye ibetsanga preserve kata mahwa matinyu shinya lo fuata ho umundu wa nyasaye kenya manyembu nyasaye ali nende lichomo li akulongera bulambubo shirinyalo okubira okumo kulabweneta shikira imbegu ya nyasaye shifuitsanga abantu bano generation tabira tinyingi batia banyaha nabundu lakini bakerera hulwa imbegu nyasaye shifuitsanga ne awa hola onyalwa 18 Mariamu nyina yali nakwebungwa nende Yusufu hulolanga mbu abantu bano babiri bali abantu bali nyasaye kakwecheza mbu asahuma kwa competition nolo umusubiri nolo mundu wasubira nyasaye nolo mbuha nolo muhana nwasubira nyasaye no bulai ohaba Bible imanyise yabwene no bulai ohaba ye ouli nende obusubiri shingo bubu ichakulanga mbu nyasaye yenya kurera imbegu yo kurera obununuli na ahaba abantu abahoere nyasaye sharumishira to mundu yes ya Bible walanga mutima tembu ebimanulwa birimu nomba ebyombo birimu zinzuti no munzu yose ebyombo betanga mu ebyolu yali nende bilali byolu yali ho kulanga nyasaye ya chakula Joseph nende Mary hulo kurera omununuli weshalo hulo kukula obulamu bwe aremu Mariam hulo shina abantu bali nyasaye abantu babiri bano bali ebyombo ebimanulwa ebilai ebyolu yali kunyasaye ho kahoere mbu efu humanya mbu kaba nyasaye nyalo hurumishira okurera lichomo liri abwene mbulambu efwe huhoere hube abanda batakatifu huhoere hukende mutsingira etutakatifu nolo mbuha elolangano Bible balanga Joseph nende Mariam bali bashiro kubukana kimwili tawe ne kanyola hambu Mariam alindenda olanga mbu influence yoburibwa nyasaye yakira ni baba abesi kwa bali bashiro kutesha neta ne ino yali engagement yaba yaudi yali very serious kahoere abantu bose kumanye mbu kata babu kumanye mbu engagement studio akariwo nwenyo kuteha nombo kuteshibwa tihoere tibemo butakatifu tibemo tihoere obamu oburi bwa nyasaye shikira mbweno mumonyola kabo omhano nombo ndo msiano paritsanga nyasaye kamina ngambo bali committed shiri casual relationship tawe shihali casual ya abantu bano kubukana ho kidogo itakuingo kumenya kunawe miezi kibiri olanga ibintu fana mbulambo efupa kawaida bukiranga obutesha ni nomba marriage the intention lichomole nyasaye ali nalio kubutesha ni chikipezanga bweneta ndekanga ulla ku Mariam nde Mary khoere kubukule obutesha ni kama chindu chiri very serious shibali casually related ta shikira onyolanga mbu abantu nibali casually related ababu hani bali casually related balali serious balali committed mulala hundi huli wambu oburafiki bwefuno wenyanga buchoma kuteshani yohula nyasaye chakia obuteshani kenyanga mbu hujie munjira ya nyasaye hulie nyasaye maana hulangisi nyasaye buteshani bwefeka chile bukasi foundation eya na kumenyeremo obulai tinyanga sino kulanga mahwaka casual relationship kare range tab onyolanga mwana ya harura hula abantu bali serious to mudabla after all sesindali nendi serious tandenya tenyoro mwana nombo undu na bolambo I was taken advantage of dalisa namna abantu bano Joseph nde Mary shibali casually engaged bali serious bali committed nechira Mary anyola hambu alinende inda kachira Joseph na para sindari ya nyasaye umuhano uno ndambukula ne
majira yari ya nyasaye khushiro bukana kutachira khwari ya nyasaye inda inoirurena nekhulwa shina babukula likhwa lyobutesha neshinga very serious shiriyangi likhwa lyombayota umundu wa nyasaye kenya khumanye nyasaye abukuranga obutesha ni okhuba likhwa lya maana sana elyo labalabala nalyo nombokhola mbayota ababukha bakhuliranga amuli hosi mmanye mbu ekiranga ababukha banji obutesha nibwo bakhachaka maana bola mumama khwa katinya makaba muli kanyalikha mbu elinende casual foundation bachaka shinga balali serious da nomba bachaka balali nendo moyo ko kwanyambu batitsanga yena mana khulwa amakhwa kandi kamala karurakari nonyola bu shibali abanyalo khumanya oblaita khandi khwa onyalo khulombu khulwa Joseph yakhaba Mary anomba Mary ali engaged nende Joseph khulolanga mu nabandu abali nende usubiri bulala nabandu bali nende elienya elala 2 Corinthians 6:14 ibolanga mbu olongasi bwa halala olaingasi bwa halala nende uyo oula subirata shichira obulafu nende shirima shibinyola nata lolo muhana lolo musiani wamanya nyasaye oli mukanisa olumikiranga nyasaye shonyelo khumbora kunoteshe omundu nomba noteshere omundu khulweli kwata wenye okuteha nomba okutesha ta paka olaba nende akoenganga omundu no yari ya nyasaye shichira eyo nolo bulafu shonyelo khuyungasya nende eshirima ta shichira eshirima nende bulafu shibiungana nga mabitira ala obulafu nibwitsa kenyanga eshirima shiruleo neshirima shitsa obulafu khwaluzi kata mugenesis mbu obulafu bwawo khasibwa nende eshirima kho omundu wa nyasaye yes akhuli khumanya okutesha nene shindu shiri serious nababukha khumanya abakhwingeja mana khumanya mbu abandu bano toto bali serious benyanga khuteshanie nomba nabandu bali casual nomba nombayo takwa lekha khubekha barafiki abantu bosi mu college muno nabarafiki nomba bakhana bosi bakholanga makhwa kafana kali buli mundu ali engaged ali khono mundu khana sisi lekhembe khono mundu shikakhoere kabe kalyo tawe mbara kunyalo kuchakira bwena no kuchaka khumakhwa ka Mary nende Joseph orio muno sawa harare 18 Bolambe. Now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was espoused to Joseph before they came together. Yes, she was found with child of the Holy Ghost. Ebyo katambwe Mary nende Joseph bari balondere yo bolanga bari inde haikwane official yani bantu bakire balukibe busibao. Yes. Mbu shiali zografiki bwa khubukana nendo mundu khubarabara ne khudecide mbo para oriena nomba khubukanire mutoka oriena amakhwa niko kekhola hanga tinyanga sino mukhana wefwe mbu abantu babukana ngata casually nomba relationship ya circumstances aundi basomanga alala nomba shina sasa seriousness yeli huambu khwenyanga khutesha ne ibulanga uta ne chironyolanga abasiani baengeja nanda babuha nda bakhana baengeja nonyola bakhupana baharemane mbano bakhola ichira obulibwa nyasaye shibwaliota ne khandi khulwa abantu bano badilanga babiri bonyene papa nende mama chibawusishwa ata this was an official engagement yali na khwebungwa yali na chakiro kwinia. I think in that culture warangi rango okhukwa no shiro kutesha, and I think if wananande kata esaini no shiro kutesha ta okhwe kata nkaba yekoshi iweta atawe shingalaba bolanga, lakini paka there is an official way baline de jira ira official ne had first generation ya khulimesa ino there is an official way ya abebuli bakhoere bamanyembo umkhana wefwe nombo musiani wefwe anyolero umuntu nabantu bano shibaba yango mbayo tawe shibalitsa kamu state akira kamu state inde challenges tinyingi shikira shimuli kwa accountable ku pastor yes ta abebuli shibamanyira ko mukhano wanje atia enata wao banyola nataena manane batya onyola ngabu emyaka no nchirura challenges tirura shingalati betanga uti kawaida onyola ngabu there is no accountability shikira amaho amanyambu watia bundu fulani takana nonyola kata kakunyola no kupwa no londwa nobody bother shikira amaho amanyata, lakini onangambu niri procedure niri liwambu okay ndanyoro mundu abebuli bamanye pastor amanye lano kuikombanga munyasaye nachama omwezi wa December na khurerwa lala mana khulangeti khabitya nyasaye mu butesha ni bwefu ibe nyasaye abe foundation yeno achakia ubutesha ni onyolanga mbu chances tirimbu abantu babiri bano ni mwalimu amanya mwezi mwari ya nyasaye mana uhusiano bwenywe bulinende nyasaye at the center ne khulwa nyasaye ali at the center onyolanga mbu abantu bandi bali involved, abebuli bali involved, pastors bali involved, authorities tindi involved, kata serikali iri involved khulwambu yananga marriage certificate onyolanga bu shibulo rise
nyasaye nalimu abeho balimu amahoko shibulo buraisi obutesha ni buno bumo kusingira ta bunyala kusingira khulwa abandu bano bose abawusikanga balimo siendo langa mu Joseph nende Mary bali balonde the right way nekira shibali bamesa huta shibali bali mu mahwa kandi ko hakhutemebu kachira ni basingira nyasaye nalola mbu abandu bano bo benyala khurumishira okhurera lichomo lyanje. Ne Genesis verse 25 iwanende Yesu huibulwa nori Matthew 25 iwande Yesu huibulwa chapter 1 verse 25 nori ngala Genesis ni bwa verse 31 iwanende and nyasaya maro la creation arubuluha it seems chibiri chino shiroro ekasiangeza mbona no iwanende Yesu huibulwa ne Genesis bula ngala iwanende creation imare hubwa does it bimaanisha mbe binoni foundation y'ebintu byabichirira mu Bible? Ibola 25 ano ibola mbu narabani naeta okula lwayali niyebule omwana omusyani ne yamukuli elira mbu Yesu obore mbu na Genesis iwetsanga nende nyasaya marombo okola creation harari obuluha sasa hula ano nyasa Yesu Bible lambu naraba nae halata ohula olwayali niebule omwana omusyani ne yamukuliha elirambu Yesu na hulanga story no generally singa lano hulanga mu creation mulya khwalola mu creation mbu ro ya chendanga yali na la humatsi ne ano hali hulolanga mbu Yesu Kristo yebulwa amahwa kano kosi kalonda na zande Yesu chira roho ya usika mu creation ya usika neja hulanga divine consultation akarika nyasaye papa omwana ndero babo lambu le hahulongo mundu mwikondo lyefwe ne omundu nuwali the final omundu nuwalongo mwisho tija nyasaye ni nyasaye wo losi is a god of order yali yahamala hulonga ebindu byosi na longo mundu yamalira no mundu ne kabambu yahamala that order of creation lelano omundu arere hulwa omundu ndali mufano kukwe naye alatsiririsia creation okuchakira abwena yao nehurileka nende hano nehulambu roho ya usika mukwibula kwa Yesu Kristo shingalo khwabola mbu yausika mubulonji nimburo mtakatifu ausikanga mubulonji bwa bulishindu obulonji bweshalo bwokuranga roho yali shinga ingoho ni khale nomba khumayayi nyenya okhwalula ebimini khulolanga mbu roho ausika mubulongwi khandi roho ausika mukwibula kwa Yesu Kristo ne Yesu uno niye wetso kukamilisha amahuwa kosi Bible ibolanga mbu amahuwa katakesheria mukakamilikanga mu Yesu Kristo shingala nyasaye yamala ohulonga eshalo mu Genesis 1 mana na uluha khandi na Yesu Kristo mwana wa nyasaye hulwa niye okukamilifu gwa mahuwa kosi ye niwetso okukamilisha eshilali sierra bweneta kachire ebindu byose bikamilike ho Yesu hulwa khanda alangwa mbu elira lyembu Yesu liwa elira Yesu limenanga mbu omuonia ne khandi nyasaye Bible imlanganga omuonia ho omuonia achakisia generation indi ilonda na hu obulongwi bweshalo nende omundu ohuwa nelano mbulambu omundu naye omuonia achakira abwenao natsiririsia Orio muno amahuwa kano Reverend Mbere Sabo Reverend halabe kesi mbula mubwefwe kuluchi muri sindu sibeyo nuri ngala Genesis chapter 1 okundu ko sindu siyehore lazima roho abeyo nuri ngala Matthew kula Joseph yari apanga uhuiruha Mary roho amuri na ngari orero habesiri ya Yesu ni esikingiro ni sikosi and then abwe naoni abona korira rira Yesu ngula nalangwa ebe kungula haburi sindu syakuhola mpaka huchakisi nende uchakisha nende roho ama mpaka kubenda approval roho nuosikirire obora bwene kabisa Madam CEO kwamba siumaho nikaba kwa kekomba Bible balanga in the beginning God ne hulwa
nyasaye niyo uli nyasaye ukhoera be mbuchachiro. In the beginning God akaminanga ndenyo kuchakisha shindu shosi kenyanga nyasaye be nekulwa nyasaye ni nyasaye atiyanga mtiofisi taru bu nyasaye papa, nyasaye mwana, nyasaye roho yelole sinja muofisi ya roho ebisebya bulano ebible bolanga roho embiri chefwe ne hekalu ya roho mtakatifu roho yamenya mwifwe bulano buno shaliza ikuluta roho ali mwifwe abasubira nyasaye onyo hande bible bolambu roho mwifwe roho arumbulanga the spirit testifies with our spirit no nenda abwene roho wa nyasaye abolanga nende roho yanje niambora mbu Steve ano olabwene Steve omradi kuno kulakasa kira roho lano nyasaye alimwisie munjira ya roho buyanyimiranga yamanyija sheho ero khola bible bolambu as many as are led by the spirit bo abemirirungwa de roho na abana ba nyasaye ko shiro ichero jobo mwana wa nyasaye khulukhonibwa John 1:12 bo abamwi yaba iso kunyali boke khola abana bebe ni shiro ichero shobo mwana khandi eshitulana ndeli kwambu abo abemirirungwa shokhulitso kuibulwa olango mwana wa nyasaye otirango kwimirwa ndero bo muradi ko khola e project yo khola katambutesha ni bubo nechiro kusaya kuli very important amasayo ni muhimu shisha lo sayanga ne roho ashuhudia nende roho no moyo kuko bible balanga bo moyo ko mundu nieta ya nyasaye ni yenyo kubola nawe shini abolanga ndo moyo kuko nelano khula abasubiri mana noli nende roho uyimirirungwa nende roho kamina ngabu uyimirirungwa nende nyasaye muradi ko shikunyalo kukwata destiny yoshi yalo kukwatawe khulwashina uyimirungwa ndero khoshinga lobore roho no wa muhimu mahuwa kosi akakholanga roho no wa muhimu nuyimirwa ndero as many as are led by the spirit they are the sons of God ho nechero sha sonship shiri ikulu olwa khuyimirwa ndero nechira olanga roho no anyalo kubola nawo kubira mu maloro singalia bola nende Joseph naba bora lano rule nabo lande Joseph po olare ho kula umuhana onota khande lo musuku yali enyo ohwira nini khande ohwira dreams revelations visions ro abolanga nawo nonyola mbu nahwimirire oholeshini fulani no populate khandi ro mtakatifu mweno khanda anyalo khukaya anyalo khubora mbu ola kholendita shikila shikakhoereta ho obwimirwa ro mbulambwe fwe generally mahuwa kosi kata umundu onoteshe notehe no aline ndo muhimu obola nyano kuchaya tawe madam orio mno ni karoma kandi kanduchi mu Matthew ololori sina barhutaja generations HIS yarulam ne utaja barota joho honya kuriye mundu ohumanya generations che yarulam ba hulwa generation ino amahwaka generation elongole ndimbu omundu nobula yokumanya generation ya rulamu in khulwetingira kada nobula yokumanya awarula chikira onyalo kumanyirisia mbu dicho moli dio nishina singala le Yesu omaye Yesu mumubiri lano singo mwana omundu shiyahebirire mbu no mwonya anomba ni masia nomba ibuye bulwane delicho moflanda shikira ya manyirisia mbu ye kwanza shiyebulo kwibula kwa kawaida yebulo muhanu musisa Maria lwakabiri yebulo muluyalo wa Ibrahim oluyalo wa Daudi okumanyirisia olubulo very important shikira lukiranga omanye your purpose in life shikiranga omanye mbu a destiny yaje mbu shikira abantu bose bekulunga ndetsimbiati ya ohana nebuli luya lulinende makusudi kanyasaye mwana wetu buli luya lulinende makusudi bulinende lichomo ele nyasaye yalongero luyelo balwa abolu wa Levi bamanyi hano abolu yabo bokuti yahulishina khumada bao balo lwa Benjamin balinende eshaba manya ho oluyalo wa Isaka bali bamanyi receivise nende shohoero hola ho onyolanga bulitsibya tselingire nende ebi power fulani nomba obunyali fulani obwanyasaye yabayesia ho okumanyirisia olubulo lulu olakata olubulo lwa kawaida onyolanga balo abantu bandi ni pastorates abantu bandi ne bokuruka tsino abandi na balimi so okumanyirisia generation yo kulinende maana sana shikira kachira ngomanye lichomo lya nyasaye kulolu yalwenywe kachire ofitemu kachire ola misa destiny ya nyasaye ta yihora khabiri elichira muhimu omanyirisie oluyalulu shinga generation ya kumanyanga mesa no kumanyambu ni makosa shina
akabantu banje bahola chiche amahwa kano kosi katajwa Bible balanga amahwa kosi kabolwa mbuhweke kachirembu nema nyiri siyo oluya lwanje enyalo kumanyambu oluya lwanje lino papa nende kuka bali bariena naba misra eliyenyere nyasaye ni kachira balosia akanyasaye enyambu baholeta kachire nasi ndeke hulula na kwene ndala hola makoso ka papa nende mama nende kuku nende kuka bahola tawe no chira hulangano bango Rahab bandi kwa mu bango Tamari balimu bango Bethsheba balimu we learn from them nyasaye no mulai sana mwana wewe bushabisanga kata makoso ka bandu abaraba lai bahola ta shabisanga mu Daudi yabukulo muhaye wa Uriata nyasaye shabisanga ta huleli kwa mu efwe abeshi luyelno kweke okula kukenyako ho omundi Yesu no bula kumanya oluyalo arulanga shikira kachire arekebise amakoso aka aboluyalo abo bahola awundi balosi bamisa destiny yasa chira balokanga bali nini kanyalo muhonya obwinulula kulangise matsaika Yesu kachira anunulwemu abe unyalo kusia lichomole nyasaye mu generation yiye. Kwa hivyo Reverend vyekesambwe amundu warula sina control kubula mubwaye wa mchuri kubano kuringala generations cha Jesus ngo bero baro bandu bande barari straight ngula bandu wa expecta lakini kataka bariyo bado nyasaye yatumira luibulo luno ohuyinyanyasa ohuyinya Yesu hawe vyekesambwe bandu bangi barehanga abaruhula umanga mbwe generation yefune imbi sakira ndiendi na bandu abarilewa mlango kwa bwama bahaire bahole barebo sirisike nako onabwene kabisa shenyelo kulauma neema ya nyasaye arera mu new dispensation ya New Testament amataika Yesu Kristo kamalanga buli kintu ho nendo mulamu in the consciousness and yoba tiribo likwala nyasaye ambesia shehoere enaume enaume oluya lwanje ta eshehoere ndeke niliwambu abantu banje bakosera arena and then what has been provided for me eshenya saye ambesia eshinya ununula mahuwa keneka ya nishina akamina ngambo kata papa wanje ni aromulosi shehoere mbe mulosi nombe mbole mbu it is impossible to change that nyasaye arusinja in fact chingaluo boleta nyasaye arusinja abanda balai mbando babi nyasaye arusinja abanda balai mbando and you will be surprised balo abanda balai abebula abana abalala balaita eli yalo omkuhana mulaisa an example yebula abana babiri ofuni nende Finehas bahola mahuwa mabibi so the fact that we muluya ulai shikamina ngo automatically olabo mulaita kalondo kana nende decision yaiwe omwene ohola imagine amu Daudi yakula muhaye wa Uria ni hadie bula mu Solomon Solomon naba the wisest. How do you understand that? Ni huloni kwambu the grace of God neema ya nyasaye yafi bula kuliba it has been revealed to all men so nobody has an excuse you nasi who makes you jobola omanye pastor ndahaokoke ndalaba ndebula nende pastor bo omanye pastor ndachako ndibanga kira efulwelo efunwa lwavepi khosho kunyala kukaluhana a generation ino okumanyisi bungwa mwana wefwe neliwambu kumanyembu katambanda babi abalai barulangamo neshire rango bulai ni Yesu Kristo omwana wa nyasaye amatai keke kachiranga huibulo lwa habiri lwa huibulo lwa kuranga nenda matai ka kawaida lwa Adam wa kuranga kwa kirwa ubono lwa Adam wa habiri uli Yesu Kristo na amatai keke omwana amatai ka Yesu kanunulanga echirashi nane mbola amatai kanona mahongo niliwambu umundi Yesu wamanya kata scientifically mbu amatai ko mwana kabetanga amatai ka papa nekulwa Mariamu nende Joseph shibabu kana kimwili da mpaka leo Yesu yebulwa abana bango Yesu bandi bambala bebulwa baadaye lakini uno amatai ko mwana omundu chikari muda akamina akamkala amatai ka nyasaye nechira kola with the precious blood the precious blood valuable ko ikara amatai ka papa nyasaye kala amatai ka nyasaye nechira kawo hanenda amatai kandi ne hulwake nako kono ninja kasiri sinja obunyali bwa amatai ke bibulo bya kawaida nikahaba kuyamire ompango kwa nyasaye Orium Reverend wahele shabila yao arano stavo nikusi pole kuri nikusama stavo sia Matthew chapter 1 sino mahwa amangu ako mundu anyala elewa mwana murago si simboha
unapola sino kusama kusama ya Matthew chapter 1 well kimuktasari singalwa haho nyanga hando okuitura mahuwa manji kunyala kubola mbu ababuha vijana onyanga kumanya mbu Nyasaye kulango kutesha ni very seriously. Amahuwa ka casual relationships kanyala kuchira obe frustrated chira saidi oesi waenda noro muhana no dupwa esaindi noro musiani onyolambu wabanda barafiki abanji mpaka korona oteshe ule not only confused onyolambu obulambu buli frustrated ndabanda abantu benjira bulambu kulwa casual relationship benjira bulambu nibakhonone ne handi umuntu wanyasaye kenyanga amanyembu lomba involved sexually nendo mundu noro mbuha omanyembu ebible bolanga babiri bano balaba mulala so kaminanga there is an exchange of spirits ho onyolambu noro mundu uli the casual relationships uyisinja amaroka uhane mu bulambu bubo nonyolambu after some time katokuteha kwene no kutinyu noba kata noteha complications zero. There are so many spirits ambazo etinjira bulambu kulwa casual relationships ndaba sata ndaba hasi kamalenge kanyase ho omanyembu Nyasaye abukula kutecha ni very serious nekira no shiro kulepse byo kutecha nombo kuteha don't be engaged, be a friend, a general friend kubuli mundu lakini lwana ule no sayanga bulano de yente no bendeshe ohabirisi ochunguze ohabe advice kubantu banyasaye abanyelo ku director kunjira ihoere umuntu wanyasaye amanyembu okuteja ni butia. Don't say that marriages don't work at ishinya harusi da abantu bakolanga harusi ni balekana. It is not true. Ilikuwa libidi ikona karanga abantu bandi shikamina ngati yalo ikona kana kuyueta. There are many factors sinya lokira okuteja nibo butiye bilo parambu ebya fulani budalla fulani ba engagere ya ma celebrity fulani ya teshie na handi bakosana ndo muhaya after 2 weeks. Iyo ni mbini yo musuku okubaha eshipale shibi kubuteja ni obuteja ni Nyasaye alimu bushidia nga pake saino hira Nyasaye no bwateri kumanye eliene obuliwa Nyasaye bu influence relationships yefwe kulaba abantu baya nikubolambo after all nakutesha ne kwa kamanyashi ngalo fulani ali shikatianga tawe ne handi kumanye ndi kwali ndishi ngalo kwa kabolambo amatsai ka Yesu Kristo kono ninja amatsai keshibulo nikaba webulo muluya lwe fulani anomba obirungwa mbu warula muluya olumaya no amatsai ka Yesu Kristo kasiyanga obubibosi shikira ni precious shikira na amatsai kanyasaye ne hulwa omundu nali mukristo abetsange shilonge shiya obulamu bwo bujalo holo buya mukristo Yesu no subira ekasi yo msalaba ya eta na hola lihuwa lya katandenya lobola nilikuwa mbu okwenyanga kumanyembu fwespe bulihuwa la Nyasaye no bwatiri obunabi bwa Nyasaye abola inyuma ya Daudi obwambi bulichwa ya mundu mwetawe lihuwa la Nyasaye no bwatiri kamala kehole hakario bulo Nyasaye abola mbu omwana imbegu yanje liba imbegu ya Abrahamu kamala nikehole hakario lihuwa la Nyasaye rabwene Bible bala mbu Nyasaye na abola mbu Yesu ndiye burwe Bethlehem na abola mutinyangati ya Mika nende Isaya bamenya mutinyangati ya Yohana Isaya abola muhano mushisara Mariamu Mika abola Yesu hibula Bethlehem amakuwa kano kospe miaka ya Yohana mubiseri ya Yohana kenza kehole ha exactly singalaka bolwa umuntu Nyasaye amanyembu lihuwa la Nyasaye no bwatiri akanya saya kusubisia onyalo kuireta ko no manyire nekehola nekande akandi kwa kata kulondana ndo bulamu bwitsanga obwinziayo no batoto no hulawoni bwatawe kumanyire bwinza nyanza yo muliro iro mwikulumulio khandi gena iro ola chaya likwala Nyasaye byose staff nikaba nenda kano kuiwe disubire nikaba kuonya olekeshi fulani ola para kuno mbayo Nyasaye yabola kutwata Nyasaye likwala lile lya toto na abo liwa ahabango kuzia kwene elia ya hola na hole uremno reverend mambo kao kama risia basi mbolembu Nyasaye no mulai khutirire okhwembresa a generation anomba a dispensation yobuonia obwa khwarerwa nende Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yabolombo alilangwe lira lyembu Yesu
tekweka kama ekesyo kandi kubolanga po obunyali bw'omundu buli mulira lino bashinga lelira ly'omundu lirendio Yesu Kristo yala no mwana wa Nyasaye no nunuliwe fwe ne kandi efwe nefwe kandi nekumusubira nekuwonibwa buyayanza muno shalo Nyasaye yaera muno shalo na no mwana omutero Nyasaye bukolo mfano kuwo mwana w'omundu yete bulwe afwanane nefu kachire afile shinga kufilanga bukachire abe unyalo kunula mahwa kosi ope unyalo kuyama bu Yesu Kristo ahuoni kira shiyebulwa kutwata ndahanda lebulwa malawu mokufwa okwibulwa ko shwa kaberende mana ta khokulwa khupara ka khwibulwa khukwe khupare mu dicho moja murera nishina bukachire kunjise Yesu ne khunyole mbo ekasi ya Nyasaye ikamilikaga mu Yesu Kristo Bible balanga abasubira abayesinja asabat rest shingala Nyasaye ya uluha nyanga ya sabato na amadre obulushi bw'omundu toto buli mu Kristo Yesu abola Matayo 11:28 ite kuisie bosi abane mwande miziko nasindala Paulosia we have a Sabbath rest in Christ Jesus muye ouluhanga obula na mahwa kosikeshano ndihano bando naye obula mu bwiza wezi hayo mulio muno Reverend mulio muno muherwa usirisia bulori bwa wespindi sia menosani yaba Reverend Stephen Hamati kula mbeka ya Vihiga espindi na menosani meranisi Priska Chuki balani mbola mbe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo